Rayon Sport burya n'ubukombe. Bareyo mwegere hafi kabisa, twinjire mu makuru avugwa muri ekipe ya Rayon Sport kugira ngo rero tuyinjiremo gatanu kuri gatanu. Reka manze mbwire wowe utarakora subscribe ko ayikora nonaha, tukajya dukomeza kubana gatanu kuri gatanu hano kuri Wolf Sport Rwanda. Birumvikana rero kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri ekipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi rero ikipe ya Rayon Sport tugiye kuyiganiraho mu buryo butatu. Hari abakinnyi mfite bashobora kuba bava muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'abandi bakaba bayizamo. Tukaza kuba dukomeza kuvuga ku munsi wa Rayon Day uzaba ku itariki 15 z'ukwa munani muri uyu mwaka wa 2025. Turaza kabisa kuganira byimbitse kuri uyu musore ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abanyamuryango ba Rayon Sport cyangwa se umufana wa Rayon Sport wagize icyo atanga bashaka kwigurira, bamwita Bigirimana Abidi, umusore w'umurundi wace mu makipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo usabwa ni ukubana natwe gatanu kuri gatanu kabisa, ukibuka gukora neza subscribe ukanda no kukazogera. Amakuru ari muri iyi kipe ya Rayon Sport, reka duhere ku bakinnyi bashobora kuba batizwa bo muri iyi kipe ya Rayon Sport. Amakuru mvana mu bantu bagiye batandukanye nuko abakinnyi barimo Asanana ndetse n'umukinnyi witwa Adama Bagayogo bashobora gutizwa kabisa n'ikipe ya Rayon Sport, bakaba batizwa mu makipe akina shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, bitewe nuko ikipe ya Rayon Sport ishaka kuba yashyiramo abandi bakinnyi cyangwa se ishaka kugura abandi bakinnyi bari ku rwego rwo hejuru. N'umutoza Afahami ya Lotfi akaba yaragaragaje yuko aba bakinnyi haba Adama Bagayogo ndetse na Sanana ko baretari kuri level yo hejuru, ahubwo bitewe nabo bagomba kujya bahatanira umwanya bifuza kuba batizwa mu yandi makipe akina mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Turagaruka kuri Rayon Day kabisa ku itariki 15 kabisa. Bivugwa yuko ikipe ya Young Africans, ikipe kabisa imaze gutwara ibikombe bine by'ikurikirana bya shampiyona y'ikiciro cya mbere ari mu gihugu cya Tanzania, ikipe ya Wananchi kabisa cyangwa se ikipe y'abaturage. Ikipe ya Yanga ku munsi w'ejo nibwo yasohoye amafoto agaragaza perezida wa Yanga bwana Engineer Hills ari kumwe na perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tade, ubwo umukuru cyangwa se perezida wa Rayon Sport yari yasuye ku cyicaro cy'ikipe ya Yanga. Bivuga yuko yari yagiye kuba yabaganira kuri Rayon Day zaba ku itariki 15. Ikipe ya Yanga yo yarabyemeye, igisigaye nuko Rayon Sport itangaza ndetse ikanatangaza ibiciro by'amatiki kwinjira muri stade Amahoro. Ni umukino uzaba ukomeye ku mpande zombi kuri Rayon Day. Abariyo mwese mwizeye ko Yanga izaza ikuzuza stade Amahoro, kuko Yanga yo kabisa amakuru mfite nuko bo bashobora kuzakura ibihumbi 15 byo mu gihugu cya Tanzania. Bikaba nakarusho yuko hari amakuru avuga yuko ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Simba ndetse n'ikipe ya APR bashobora kuzakina umukino wa gishuti ku itariki 2 cyangwa se 3 z'ukwezi kwa munani. Kandi murabizi neza ko haba ikipe ya Yanga ndetse n'ikipe ya Simba nkuko zo zigenda zibyita, bavuga ko ikipe ya Simba ari ikipe y'abanyamujyi ndetse ikipe ya Yanga ari ikipe y'abaturage, nkuko Rayon Sport nayo ivuga ko ari ikipe y'abaturage. Ikipe ya Yanga ishaka guca agahigo ikazaba yazana abafana benshi i Kigali ndetse niyo nka rwose yo muri Tanzania. Umuvugizi w'ikipe ya Yanga African ari kamwe mu kiganiro yagize ejo bundi yagiranye n'ibitangazamakuru bikomeye byahariya mu gihugu cya Tanzania, aho yateye urwenya aravuga ngo ndetse n'uwateye inda mu Rwanda kabisa kuri uwo munsi azaba yamanutse. Murumvikana rero yuko Rayon Day yashyushye, ahubwo ikintu gitegerejwe ku cyatangazwa ni ryari cyangwa se amatiki azasohoka ryari cyangwa se Rayon Sport izabitangaza biri official, ko kuri ubu ngubu nta fiche twari twabona yagaragajwe n'ikipe ya Rayon Sport ibitangaza, usibye amafoto yatangajwe n'ikipe ya Young African ubwo perezida Twagirayezu Tade yari yasuye ku cyicaro cy'ikipe ya Young African. Sibyo gusa, muri Rayon dufitemo izindi nkuru zigiye zitandukanye. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yakoze imyitozo yari imyitozo yari irimo umukinnyi mushya turi buze kugarukaho, yari imyitozo
navuga ku ruhande rw'umutoza yagiye agira ibyo anengamo, yari n'imyitozo itari yari gushyiraho akadomo ko ni imyitozo yitabiriwe na perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Stade, yari yimanukiye kabisa kugira ngo arebe ese uwo mukinnyi uvugwa yuko yaba yazanwe n'uyu mutoza Afahami ya Lotfi ese arashoboye cyangwa se ni bimwe byo gutuburira Rayon Sport. Reka manze mbakubite breaking. Umukinnyi wakiniye ikipe ya Rayon Sport bita Rutanga Eric cyangwa se mu myaka ishize yitwaga Kamotera bitewe n'ukuntu yari azi gutera kufra neza. Ejo kabisa abayobozi ba Rayon Sport ndetse n'abandi bashinzwe tekinike muri Rayon Sport baramwegeye baramubwira ati kabisa umupira urawuzi ariko umupira uzi ntabwo ari wo ku rwego rwa Rayon Sport. Bibutsa ko uyu Rutanga Eric yari yarisabiye ikipe ya Rayon Sport ko yajya gukoramo igeragezwa, byaba byiza cyangwa se yatsinda iyo testi akaba ashobora kuba yahabwa amasezerano cyangwa se akaba yagurwa n'ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi byari byavuzwe yuko ashobora kuba yakwerekeza muri ikipe ya Rayon Sport ni Emery Bayisenge kabisa. Ikipe ya Rayon Sport nayo yaravuze ati ntabwo byakunda, Emery Bayisenge ntabwo uri ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport izajya mu matsinda, ntabwo uri ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport ishaka gutwara ibikombe hano mu Rwanda ndetse ikagera kure ku ruhando nyafrika. Hari undi musore ukina yugarira bamwita Shami Karuno rero nayo yari yavuzwe muri iyi ekipe ya Rayon Sport, gusa ugiye kureba ntabwo ari umukinnyi, gusa ni umukinnyi mwiza ntabwo mbihakanye, ariko ntabwo ari umukinnyi uri ku rwego rw'ikipe nka Rayon Sport. Ikipe nkuko ndimo ndabivuga, ikipe ishaka kujya mu matsinda, ntabwo Shami Karuno ntabwo ari umukinnyi mwiza. Navuga ugiye kureba n'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport ifite, navuga ko yaba ari nk'umusimbura mwiza, ariko abasimbura bo Rayon Sport irabafite. Reka tugaruke tukiri muri ekipe ya Rayon Sport, tugaruke ku kibazo cya nimero 6. Ku munsi w'ejo nibwo umutoza cyangwa se mu minsi yashize nibwo umutoza yinubiraga aza no gutangaza avuga yuko kuri ubu ngubu nta nimero 6 ikipe ya Rayon Sport ifite ufatika. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwaramwegeye ese bumubaza icyo niba hari icyo bitewe na mikoro niba ari ikindi gitekerezo yatanga, gusa bigaragara mu maso y'umutoza navuga yuko afite ikibazo ku myanya 3, nimero 6, nimero 8 ndetse na nimero 10. Ati byagenze bite? Nubwo uyu munyamaroc kabisa Mohamed Chiri uyu muzungu baguze ejo bundi ikipe ya Rayon Sport akina nka nimero 8, ariko umutoza yaravuze ati ntabwo ari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'uyu Tambwe Gloire baguze na ataba bakinnyi ntabwo bari kuri calibre, ntabwo bashobora gukina ikipe ya Rayon Sport ku buryo dushobora kuzagera kure muri aya marushanwa nyafrika. Nibwo umutoza wa Rayon Sport twinjira ku nkuru nshyashya kabisa y'umukinnyi mushya ikipe ya Rayon Sport yazanye, gusa ntarasinya, yaje mu igeragezwa kuko ku munsi w'ejo nibwo yakoze imyitozo. Nabwo ntabwo yakoze imyitozo iremereye kuko nibwo yarananiwe akora imyitozo nk'iminota 5, nabwo umutoza ahita mukuramo. Akimara kumukuramo abantu baravuze ati ese nawe yabaye imfube nka bimwe by'abandi dusanzwe tumenyereye. Bamwita Karamoko Amara Hakimi ni umusore w'umunya Cote d'Ivoire kabisa, wagiye aca mu makipe agiye atandukanye kuko yanyuze muri academy yitwa Copa Academy yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ikipe ya Esperance de Tunis iza kumubona, iza kumukinisha kabisa, nubwo atamazeyo igihe kinini, aza gukomereza muri ekipe yitwa Saratas yo mu gihugu cya Burkina Faso. Gusa kuri ubu ngubu yakinaga muri ekipe ya AS Tanda yo mu cyiciro cya 2 hara mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Kabisa yakinaga mu cyiciro cya 2, gusa kuri ubu ngubu bigaragara yuko yagize ikibazo cy'imvune, yaramaze igihe kinini mu mvune, ko ugiye kureba yagize ikibazo cy'imvune irengeje amezi 3
ni imvune itari ikomeye ariko nanone ni imvune tutakerensa ngo tuze kwirengagiza gutyo gusa. Rero uyu mukinyi Kanamoka Amara Hakimi cyangwa se washaka kumwita wamwita Kanamoka Amara gusa, ayo yose na amazina ye. Akinanga nimero 6 cyangwa se nimero 6 biza byuzuza ku mukinyi umutoza wa Rayon Sport Afami ya Lutfi yashakaga, nimero 6 mwiza ushobora kuba yatanga igisubizo muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Dusoza rero reka mbinjire muri dosiye y'umusore bita Bigirimana Abedi wagiye uca mu makipe agiye atandukanye, harimo ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Police FC mu myaka igiye itandukanye. Ndavuga yuko yaba yarakinye yaba yamaze imyaka 3 muri ya makipe yo mu Rwanda, Kiyovu ndetse n'ikipe ya Police FC. Ati bimeze bite? Bigirimana Abedi kuri ubu ngubu uri kubarizwa mu gihugu cya Tanzania. Ikipe ya Rayon Sport baramwifuje ndetse ni n'umukinyi mwiza ugiye kureba mu gihagararo n'imikinire yiwe, n'umukinyi ugira ingufu mu kibuga ndetse ubona ko akinana ishaka. Ikipe ya Rayon Sport yaramwifuje, iragenda iramuganiriza. Uyu mukinyi w'umurundi arababwira ati niba mushaka ko mbasinyira imyaka 2 murama 40,000 by'amadolari, mbega ni nka miliyoni ziri hejuru ya miliyoni 40 z'amanyarwanda. Rayon Sport iramubwira ati yego twaziguha, ariko tukazagenda tuziguha mu byiciro cyangwa se tukazagenda tuziguha uko iminsi igenda itambuka. Uyu Bigirimana Abedi ntabwo yabikozwaga, aravuga ati Riyo ndayizi, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda nayikinemo imyaka irenga 3. Ngewe muniba mwumva koko munshaka mutereke amafaranga 1000 cyangwa se miliyoni 40 z'amanyarwanda nze mbakinire imyaka 2. Rayon Sport bitewe n'ikibazo cy'ubukene bongera baramupropoza, baramubwira ati ayo y'imyaka 2 ntayo twabona, gusa kuri ubu ngubu twakumvikana mu gihe kingana n'umwaka 1. Rayon Sport rero yaje kumupropoza iby'umwaka 1. Uyu Abedi ndetse n'abamuhagarariye bavugana n'ikipe ya Rayon Sport barayibwira ati muduhereze miliyoni 22 z'amanyarwanda, Abedi aze ahite abasinyira abakinire sezo imwe y'umwaka 1. Rayon Sport baravugana, Rayon Sport baramanza babiganiraho. Kuri ubu ngubu ikintu gihari nuko uyu mukinyi ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport ikimara guhemba abakinyi bagiye batandukanye, uyu mukinyi yari ari mu gihugu cya Tanzania. Binavuga yuko yari yagiye kuba yanavugana n'amakipe atandukanye yo mu gihugu cya Tanzania ko hari andi makipe yamwifuzaga. Uyu mukinyi yahise avuga ko yego kuri miliyoni 22 kuwa gatandatu ashobora kuza i Kigali agasinyira iyi ekipe ya Rayon Sport. Hakaza kuzamo kondisiyo na cishira amaso muri kontra yiwe. Hari kondisiyo zivuga yuko uyu mukinyi Bigirimana Abedi uyu murundi kabisa ayashaka imbumbe, ariko Rayon Sport bitewe na byendi navugaga by'imyaka 2, Rayon Sport muri kontara iri buze gushyiramo iravuga ngo nituramuka tubonye miliyoni 18 ziyongera kuri 22 turaba twamuha imbere y'ukwezi kwa mbere, uyu mukinyi wa Rayon Sport bari bwongere kontara akazasinyira Rayon Sport imyaka 2 mbere y'ukwa mbere niba bamuhaye 40,000 by'amadolari. Gusa kuri ubu ngubu bagomba kugira ngo azasinye nuko bari bumwereke cash miliyoni 22 z'amanyarwanda. Gusa Rayon Sport yavugaga bari baganiye yuko nanone miliyoni 22 batashobora guhita bazibona, ko yaba afashe miliyoni 15 andi akazayahabwa nyuma y'umunsi w'igikundiro cyangwa se nyuma yo kuri Rayon Day. Nuko ngo kabisa bimeze. Ese uyu mukinyi niki yakora muri ekipe ya Rayon Sport? Uyu mukinyi Bigirimana Abedi yagiye aca mu makipe agiye atandukanye. Genda mwibuka agikina muri Polisi, wabonaga ko yakinishaga abakinyi biwe neza, ndetse mbibutse yuko yari ya Polisi yigeze kuba
yayobora shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Uyu mukinnyi kabisa ni umukinnyi ukomeye, n'umukinnyi w'imbaraga. Dusoza rero reka mbabwire inkuru nziza ku Bareyo, nuko Omar Nyingi ndetse na Muhire Keve bari bamaze gutanga ikirego muri Ferwafa barega ikipe ya Rayon Sport ku mafaranga ibabereyemo. Kuri ubu ngubu ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport, haba umukozi wa Rayon Sport muri staff ndetse n'umukinnyi, bamaze kubahemba umushahara bari babereyemo w'amezi 2. Birumvikana yuko muri Rayon Sport kabisa bashaka kumanza bakiriyaringa ikintu cyitwa ibirarane, kudahembwa, kugira ngo batangize cyangwa se bishyure bamwe mu bakinnyi, kuko bakimara kubishyura bahise banoherereza bahise basaba yuko abandi bakinnyi batari baza, harimo nka Nkura rutayizamu wa Rayon Sport kabisa ko yahita agaruka mu myitozo. Ni ikipe ya Rayon Sport iri kwitegura amatsinda ndetse ikitegura Rayon Dero ku itariki 15 z'ukwa munani. Ibintu bizaba ari ibicika muri stade Amahoro. Reka mbwire wowe utarakora subscribe ko ayikora none tukajya dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Iyi ni World of Sport Rwanda, ndi Ebo Fabrice. Ciao ciao. Gusa reka manze mbabwire yuko mukanya tugiye kugaruka ku makuru y'Iburayi kabisa. Mukanya ikiganiro kigiye gukurikiraho ni cyamakuru y'Iburayi, tugiye kugenda duca muri transfer zigiye zikomeye, harimo Victor Yokres. Kuri ubu ngubu navuga yuko byarangiye muri ekipe ya Arsenal. Icyo usabwa ni uguhita ureba indi video y'amakuru yo hanze, tukajya dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Ciao ciao.